pravimo jedan divan recept uštipke sa jabukom i cimetom. Ovdje imam 2 jabuke, crveni delicious je u pitanju, može bilo koja. Operete, ogulite i narendate. Dodate 1 jaje u to i brašno, ono baš namijenjeno za palačinke. Dodate po ukusu kristal šećera, možete 2 do 3 kašičice kristal šećera i sve to dobro sjedinite. Cimeta 1/2 kafene kašičice i vaša smesa i gustina upravo treba ovako da izgleda. Kada sve to lepo sjedinite, na vrelo ulje pravite ove kao male uštipčiće koje se prže i okrenete ih na drugu stranu kako bi bili onako lepo zlatno rumeni sa obe strane. I za ovu smesu dobijete ovako jedan pun tanjir ovih lepih uštipčića. Ja sam moje dekorisala i još dodatno zasladila sa medom, tako da možete i vi kako želite. Prijatno, uživajte!